Ja sam Tatina Bosanac i dobrodošli u novi video format kompanije Jason, gde ću vam kao i prošle nedelje prezentovati nove kolekcije sunčanih i dioptrijskih naočara za sezonu proleće-leto 2024. godine. Sve modele Jason tim i ja smo i ovog puta odabrali pažljivo za vas, a verujem da će vam biti od velike pomoći da odaberete savršen model za ovo leto. Sredinom 30. godina američki piloti žalili su se da im tokom letenja smeta odsij sunca. Tako je Ray-Ban već 1937. godine napravio prvi model naočara 3025 pod nazivom Aviator. Do dana današnjeg Aviator se tek promenio, samo što danas dolazi u preko 60 boja i u 3 dimenzije, za svakog po nešto. U segmentu Aviator Family dolazi nova redizajnirana verzija Old Aviatora. Jedna od ključnih karakteristika ovog nepogrešivog dizajna je dvostruki most koji se savija preko nosa, za razliku od 3025 Aviatora. Aviator model bio je ujedno prvi model sunčanih naočara koje sam ja kupila, jedna timeless klasika koja ne izlazi iz mode i ja ga jako rado nosim i dan danas. Ovaj svetski poznati brend proizvodi okvire u različitim materijalima: titanijum, metal, acetat, bioacetat, karbonska vlakna, najlonska vlakna. Sočiva dolaze od kaljenog kristal stakla koje daje savršeno čistu i jasnu sliku. Meni je omiljeno iz segmenta Ray-Ban Change. Dolazi nešto potpuno inovativno. Ovo je klasičan Wayfarer model, međutim sada dobija drugačiju dimenziju. Vidjet ćete sada da na ovom modelu može da se promeni boja i sočiva i okvira. Evo da vidite kako pod uticajem UV zraka ove naočare potpuno promene boju, kao što sam rekla, i kada su u pitanju sočiva i kada je u pitanju okvir. Naziv Ray-Ban brenda potiče od engleskih reči Ban Sun Rays, što u prevodu znači blokada sunčevih zraka. Zanimljiv podatak je što se danas u svetu na svaki sekund proda jedan model Ray-Ban sunčanih naočara. Jako je bilo teško izdvojiti svega nekoliko modela koje bih vam pokazala, jer je Ray-Ban kolekcija ove godine zaista više nego interesantna. Boja slonova kost. Složit ćete se da je ovo fenomenalna boja za ovu sezonu. Malo deblje drškice sa strane i ravno sečene ovde dole. Dolaze u veoma velikom izboru boja, pomalo retro, ali veoma šik i urbane. 50. godina Ray-Ban se proširio i na Hollywood. Legendarni glumac Marlon Brando bio je jedan od prvih koji je nosio Aviator model na velikom platnu. Ipak Aviator model doživljava svoj vrhunac nakon snimanja Top Gun filma kada ga je nosio Tom Cruise. Neverovatan podatak je da je tada Ray-Ban prodaja porasla za 40%. Iz ovog modela nastali su drugi modeli, jedan od njih je Shooter, koji su često lovci nosili tokom lova, specifičan po tome što ima ovaj kružić u sredini, a ja vam neću odati čemu je on služio. Drugi model je Outdoorsman, vrlo specifičan po svojim drškicama koje su zakrivljene i služe da stabilnije stoji na ušima. Ima takođe dupli most. Decenijima unazad Ray-Ban je lider kada su u pitanju inovacije u svetu optike, a dokaz za to je cela Ray-Ban Reverse kolekcija. Prvo konkavno sočivo dokaz je hrabrosti ovog brenda koji svojim inovacijama pomera granice. Cela Reverse kolekcija je ekološki održiva, odnosno napravljena korišćenjem biomaterijala. Ono što ovu kolekciju čini jedinstvenom i posebnom je jako zanimljiva kolaboracija između Ray-Bana i Lenny Kravica, iz koje je proistekao Aviator model. Na ovom modelu nalazi se i njegov potpis. Kada govorimo o Ray-Banu, ne mogu da se ne osvrnem na prošlogodišnji editorijal koji smo radili za Ray-Ban Reverse na lepom plavom Jadranu, koji možete pogledati u Jason časopisu koji se nalazi u svim Jason optikama. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Pišite nam u komentarima koji model vam se najviše dopao i ne zaboravite, ne postoji osoba koja nema Ray-Ban favorit.